Disat irġiel barranin ingħataw sentenza ta' 6 xhur ħabs wara li ppruvaw iħallu Malta passaport falz. L-irġiel huma mis-Sudan, mill-Kosta tal-Avorju, mill-Ginea, mit-Togo u mill-Ġorġja u għandhom bejn 16 u 35 sena. L-ispettur Lara Butters qalet li 6 minnhom ppruvaw jaqbdu titjira lejn Pariġi, passaporti u dokumenti ta' residenza Taljana falsifikati. Żewġ irġiel oħra ġew arrestati wara li qabdu l-katamaran lejn Sqallija u ieħor ġie arrestat wara li pprova jitlaq minn Malta lejn l-Ingilterra. Quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek huma ammettew l-akkużi li falsifikaw dokumenti. Huma ntbagħtu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, fejn uffiċjali korrettivi wettqu tfittxijiet neċessarji fuqhom u nstabet id-droga fil-bagalja ta' wieħed minnhom. L-uffiċjali korrettivi sabu sustanza possibilment raża tal-kannabis qalb il-ħwejjeġ fil-bagalja ta' Rabu Aħmid ta' 34 sena mit-Togo. Bid-droga ġiet immarkata mill-iskaners fid-daħla tal-faċilità. Fl-istess bagalja kien hemm ukoll tlettax-il mobile. L-Aġenzija għas-servizzi korrettivi infurmat lill-Pulizija b'din is-sejba għal aktar investigazzjonijiet. Mhux esklus li Rabu Aħmid huwa involut f'aktar attivitajiet kriminali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.